Okay guys, welcome to my channel. Amukela hinkwako la mi leswaku mi ri kona. Vito ra mina Sipho ka Mukansi. Ya nxoko se vo tala mi ni tiva ku antswa. Guys, December yi leyiwani. Tinsimu ti le ku humesiweni. Ben Mayengani va humesini, Sol Makamba va humese 29. Va humese The Post obvious ve le endleleni December. Na Ben Mayengani xingahle xi vuya hi December Revolution. So guys, what's your take on this December 2021? Mi vona ingaku ngwazi ku ta va mani? Xana I mani a nga ta hlula eka yoho December leyiwa? Cause loko ni langutisini Dr. Josh Rimani na vo ve le endleleni, Prince Rangani na hi u le endleleni. So swi vula ku December leyiwani ku ta va ti divane ku divana, ku ta va ku hlanganananini. So we loko u langutisini kwala u nga kona muvoni wa mina u vona ingaku ta hlamani December leyiwa. Mi nge hi twa ti-comments ta n'wina la ka comment section. Mi nga rivali mani ku ku na ti-artist letiya to duma December yin'we ntsena. Ti-disturb tinqambi letikulu na to ti nga fika na lembe leriwani. Ku ze nga va na lembe rin'wanyana December yin'wanyani mani. Ku va na xingoma xo Makhuvele mi nge nkoti vafana. Hey, December liya xingoma na xibini. A va ku mani DJ Vakwaxi. So ku na tinqambi to fana na DJ Vakwaxi. Leti kuma ku ti fika ti pahuwa December yin'we ntsena. So what's your take this December 2021? Ku ya hlula mani? Xana I mani ngwazi ya hina? Xana I mani a nga ta hi cinisa la vunangeni bya Xitsonga? Commenta kwala ka comment section ni vona comment ya we inkomu.